mekambra kushamurina wa ndino ndimiango kudara koruhothe po grief nu kusha motho kuria njera vi okuihamwa moruhothe ruen bishwa de pethu mundu ngwathuera po pedu nauvi tenga mia kutausha vi ondiro hapo sheya ko mundu i affecta vi poituna kovi oshino tenga o mundu sheri otuparwe po shiri mundu ngumaka pamwe shiri ondiro shimeya shina tenga uruma ohaka mburu kusha mundu watu okusho nanjo yeto shina tushavi namnes okushavi o kokofula ukashimno mundu ngurimo meyururiri urimbori mu bikamba uriri mna kushavi wavu kusho mundu kepo marangunda kwa vuva kusha shiri keneke yarukwapo kana mukahingira okusha oshinasho shito kushavi morubedendo mena kushavi ondiro sheya yatuka mu byungura kungura nukushitavi ukamo kungura kushina bibi bikapite kusha anda mumunu obyungura shivyeya ukamo meyurundo uriri the numbness sorry shiri namborarwe okusha monao o pekathana yo bana ngundu mundu kavu ushondiro po wakukuta shinene okusho mundu ngwarwe ngwehiri bopedo no mutingwi eye mena gushavi shauto kuondiro uvuva adhu gushavi shiri mashala ke korukwa kana kutoka oskoka yondiro njikuye ayeto ruhothe ariri aihamwa atheuka shiti neshavi eye wavuwa process ye mundu ke korukwa uya namba ngupukati kwandu evari ngwina wavu marangunda kavuva disbelief ngwina wavu and they actually believe it uja mona mundu atu process ondironji two different ways nambano mundu ngwi ngure tupare o mbakiro shiki ashaka pita kumbundo mirendere vine vitano oshimona ngarisha amba no mutu mashala wakukuta eye nambano shiutoku okutoku grief okutoku process oruhothe ndwino pontiro njikushai shiri nakutonongwe kumunu guri kwa shiri munu gwi benina mbara metho kumurara hina kumurara rukwa ogusha oruhothe nduria ku ruta kupi tagushavi ovi kwae mbiku hamuthe mutima ko hungano mundu ngwe heri pongwi ovi nambirwe mpya shavi mbara metho kushitape naye onje tiro rumwe njwe na wanyingira ko mundu ngwe rumwe mbiku hamuthe mutima no math ogusha reorganize o ruhothe rwe okutako ko shashimbahe ovi kwa mbi motho kunjiro njiro pembe na wahungira kunaye kusha process yere nushanga shimwe nokushanga shuno mundu kumwe nokutherekarera no shimwe therekarera kanona ngathi mundu kuri mwe yapo kutanokwa o dondunge eyer o mbano ndiro njo kutokumwihamisa kara ni vandu mo tako kushavi ndino ndimeri anjiro okurira po ndino ndimeri anjiro okuihamwa mena kushavi o mwihamwa timwa bimotho kuyanuka pite ondu shwatire mu munyo opuka muno mundu wakakura mu mutima ka muno stroka wa ambano mbindu ya ronda utheuka ushitavi umana shavi kati yanjiro kusho mundu ngwi muyemarire matherekare mahungire muyanjire yuva ivaro mundu ngwi ngwe heri kongwi ivanrenda kwatfa uyanjire kusho mundu ngwi mahingire hungano mundu ngwi matamu iprendero matherekare ushavi ngwa shishiri mashala uri mundu ni kwami andakuni mashitivi mumunu na mena shavi shimatherekare oshiraro shiuto kuveruka kusha mahungire umwihamwa tima weka uriye shimnamboerero poerero na mena shavi woto kubititha mumwinyo okay mije kwete kabetu no mana posia vina mbibi vatro mundu ngima veruki mumwinyo peka no mundu rumwe shatu ondiro ombi njwe na kunjira kuriri oveshimovu odukusha bwa mashalo ngwatune ngwehamwani okano shiperendero shi reyuva rendata po sheri mostala yivandi ntwe kumumuna miye mate onanjo njika mu ridembruka we okano do flashback akorara urota munodona meripo oku do night me kushavi mpai ushinasho shikotoka uriri shiperendro sho munungu mwana mbata ujo nanjo trauma ukusho muhepo okamuno counseling yo trauma kusho udembruke mashela not just ke yuvando mwanumbwata mara kushavi hapo mashle moni warivi usho mundu no ngatuka mbe shimuna embondi munyo wa mashalambwe no ove modembruka mashla watfura no ruvyo shuo kumwada hanjuno ovito vyo ruvyo. So this is what you see bana shimoro to rota just this part of Mashala's life book no
usho trauma motho kundila no patanji embo at the end of the book kushavi shwalu no kundila uto kudemburka mashila omumbomba uhe shaimbwa shai nombranda shitrini mena shavi the end of the chapter does not just describe the book. The end of the chapter is just the end of the chapter mara umudungwi hanje their full package of book. I hope mama ushamesha okushavi demburko mundu ko munyo wembwa ariosho mundu mara mohepo kushita na ndishwa iko trauma counseling akusha process omwana mundu mbwata and then uto kungrifo mundu like the other in the normal process ushavi bano kuihamwa kunyiro njethiro okushitavi nuno harikano shashimba hikara ni yuva ndimo celebrate mundu ngwe kara ni ndimo shanga mena ushavi inambi viva kushavi uveruke mumunyo ohaka vero mitima ohaka keuka ohaka shitavi noruvede me ameka no a grief journal ojo grief journal oshina shishiku yanjiro kushango vinambi moka enda mu ruhoverwe and I will show this me aritha no mo clip anje po mo ko Facebook anje ushavi this is available contact me shimo mango oku ukane mboro muni tumo processira naro ruhoverwe onda uhungrifu mwana peke rianjira process avi nawa mara shimu shavi kona kuyene na shiri kapa health counselor kapa health therapist or social worker puri mena shavi rumwa mongwebeka viungura nawa mara ukahingire kuno mundu kushavi upopuru kwe mumunyo nuno harikane yanjira ova ihamwa ova ndumba ihamwa kushavi very express mena kushavi mundu ngwe ewiri njimani no kuri express kama shamba vatere pomba mbathetura poshina shimwembo ondiro orhodhe to experience peke po movito peke take care of yourself, be kind to yourself matu hakeni